Hi guys, morning. Saya sedang busy masuk stok semua dari kita punya branch. Lu tengok belakang saya, ada banyak stok tak? Hari ini saya nak beritahu you orang semua, saya nak introduce semua stok saya tahun 2023, 24 dan 25. Ke belakang kita ada stok apa? Jom mah, tengok. Nah, ke belakang you orang semua suka bike besar, ada sport bike. Kita ada Skyham yang 2023, 24 dan 25. 1, 2, 3, 4. Semua dengan mileage yang rendah. Okey, macam ni MT. Semua berapa? 8,000 saja. 7 bulan dia pakai. Sebab customer dulu dia beli sini. Sebab dia nak tunang. So dia trade in balik sini. Ini sebiji macam cantik ni semua. Sport bike baru. Kebanyakan customer pun ada orang cari Suzuki Rider. Hari ini kita semua restock 2 biji Suzuki ini. Nampak? Tahun dia 2025 juga. Mileage betul-betul rendah. Lagipun dalam season ini banyak orang cari LC dengan Y15 yang scan. Kita sini ada satu kampung berwarna-warni. Nampak ni? LC semua. Lepas tu lagi Y15. Semua mileage pun banyak rendah punya. Okey, you boleh datang kedai sini untuk cek dengan tengok sekali. Lagipun kami sudah banyak masuk stok skuter. Macam ada Karisma, Warrior 160, Warrior 125, W Motor, Bentley, Solaris, Avantis. Semua tahun pun dalam 2023 hingga 2025. Lagipun mileage banyak rendah. And then harga pun steady punya lah. Okay. Kebanyakan orang cakap, kenapa mahal motor sangat lah. Actually lu mau tahu, tahunan mileage. Lagipun luas semua orang cakap murah motor 1,000 lebih 2,000. Tapi kalau lu betul-betul pergi punya masa, lu baru tahu dia jual you berapa. Lagipun kita bukan cuma ada sport bike atau skuter atau rider saja. EX5 pun ada. Nah, ini dia. Cun tak? Abang Eric boleh confirm sama you orang. Cuma kedai kami boleh dapat begitu pakai jenis motor second hand. Lepas tu, I boleh confirmkan dekat KL dengan Selangor ni, bukan ada kedai lain boleh macam kita. Begitu banyak stok lu nampak. Boleh buat pilihan. Ada LC, Y15, Y16, Dash, IZ, skuter dan yang lain-lain sport bike pun ada. Okey, kalau betul nak buat pertanyaan, bercari Abang Eric, okey. Lagipun selalu orang kata luar punya motor murah, jangan percaya. Nanti dia kena scare dia baru tahu. Untuk kedai kami, you boleh datang kedai cuba dulu, cash dulu, kita boleh nego. Don't worry. Kalau betul-betul minat, tengok nombor sini. WhatsApp saya atau cari saya saja. Terima kasih bang, terima kasih. Thank you. Bang, thank you. Kalau nak cari motor, cari siapa? Thank you bang, thank you. Thank you kak, thank you. Thank you. Thank you bang, thank you. Thank you kak, thank you. So apa barang nanti WhatsApp saya, okay? So thank you abang, thank you. Okay, thank you Rick. Thank you kak, thank you. Okay, thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you.